to the eternal road. You try. So command sa sin ba yo. Ya ka ni ka por, ya ka ban bet, ya ka tin ka jong try. Hapreng ki jompi. But ngi ai ngo na mar ba try jong isisha ulong obabaha. But ka jingkren ka jong ha ka ni ka singi ka day chapang paralok. Lanay bagi ong haktin nong way friendship. Kung para brio ngi judon paralok. Haringam kren ha ka ni ka singi paralok si samla. Nga keren paralok kabamot kibadai ki paralok friend. Namar teng ki brio ki sutu ya ka jingmut paralok. Teng hakam tame haka judgment brio jongi ki kasi haba dawan lam sayek deu samlah rayong ini di paralok jonga. Takabamot ngi hap sutu lambai ikentien namar ngim dadon ki kentien. Mo haktin pareng de kidon bun ba ki kentien lala banong ya fi hanrei haktin kasi namar bangi duna ya kani ke kentien yong ide i paralok. Handre ke ba ka Bible ka kren chapang paralok. Kami kren chapang kata ka paralok mot usin rang bat kentai bayade ki baye shot jing it bayade shi samla. Kam kren ni kata. Nela ne kam kren ro chapang ka shongka ka shongman. Namar ha ka shongka tin ka jong try ka hikai yang i kum ne man ong. Habang kum ki pastor habang ngi penia tho ngan ong vingi juang. Manado menta utrai wi tu ya pi kum ka wei ka do. Kum ke? Ka wei ka do. Hoi ka men siem pi long la ka jong handre pi long ka wei ka do ngi ong i kata. Handre tau paralok ada pi wat bnya na ka tin ka jong blai ki paralok ki bamut ki balong ka wei ka jingmut handre ar ka do. Ha ka do amla balong ka wei handre ha ka jingmut barabor ngi long ka wei ka jingmut. Dei na ma kata da ong ki paralok ya li no ro i no la ka no ta bi sing sunurum tip. Kan ba wong paralok ya di kan ba ong ya bam ya sho kan ba ong dei nam dei na kata. Tentang habat ki paralok ngi long ka chu ka jingmut ngim dei ka chu ka do. Day nama kata la da pang no wei ngiong upang ma day pang manga. Naman ngim day kay ka wei ka do bat ngim jidon kam man kit clear ya ka do hare barobor ngilong ka wei ka jingmut bat perlong. Day kata ngi bun set ikan jaban syang marwe ya yeng ngi habang ngilai sa school ngilai sa college la ngilai ki jaka tray hakarono ka jaka bay don ngi wat ki perlong. Bat ngi so it kita ki paralok bat ngis dang ro banya don kita ki paralok ki bangis ngo like minded bong tin nong way ni kilong ki ju jingmut denem pinam sotanat itu paralok ada ikran dak way part kente cuma ma pim day bali school pim day lanang la staff ki kedua ti paralok belong be swing bakang parang bet pinam sotanat bandan hapeng joki namar balai pim sung ya hap jingmut pim sotanat hi banya don para like minded na ka way ka jingmut ka ba pi don. Berkata borobor kawan long. Berkakan mau ro teng ki paralok teng iskot bet ki paralok ro ki basyukor yang teng ki paralok hi ki batok yang teng han ki de ki paralok ro ki ba yarap yang haman ka benta. Kabang ye kendo ye ke jing ne ha kanong ka benta ha ka jing im ka jong ini ha kalong yang kelong sam pinda pet ki de ki paralok ki bawan menyerap kam. Ki de maki teng liam ki kamajan maki ban wat de ki bahayeng terai lejong. Wat teng ki kamajan maki wat apa deng ki si pararo mo ka Bible ka ong kum ning sapang paralok da pipet na ka tin ka jong blame baka kren ya kene na ka proverb ka lenong ka bakat nyo de khot ka bakat nyo nginya pet bat nga ka ni ka por ka iba ka tin ka jong trai ka kren teng ma fi paralok ki jan hadu kata ulok uit haki por baro bat yu para la ka knang hamar ka jinjar pet u paralok nganong ye fi uit barabor Handre teng sipara teng ngieken mau de tang hakapor ka bajinjar ban let ban pej ban jongok nganong ya pi kam tam habala shongka ngila don la ka jong ge yeng teng sipara ngiele tang hakapor bangi sodon kam handre paralok barabor ngieken do ni sung it ban ya pelut por bat kam tam haba ngiekren paralok nganong ya pi ngim dadon kam ban dalong formal mo bangin dalong ngidong teng dei nama kata hapadeng paralok mamea denam ngi penongkam komisyon rang amen menang leyu kum ta de kan thai ai pa ki do ta ban ekran yang kata hari bat ki wei ngai bat ki wei finum not ya ka ba pin ekran ya kata ka benta namar balai bat ki wei pin ekran fisgo pe ong ngahap banda thau ya ki kentien la jong denam teng pin peliru ya ka ai ka ba pi don na do ka download ka jong pm ka ai ka ba pi sngo ba dai man kran nganong ya pi kran bat ki paralok namar balai pis ngujan bat teng pi shimru ya ka advice lane ya ka jing batai ka jongki
ban pan implement ne ban pan trekam halaka jong ka jingem kum teng ma kum hakipor pidang don hak jing pule cuma pi kwa pule da ka ni ga we ka lain hari namar ba kini ki parlok ki ong kum ne teng pi bot lang ba kitu ki parlok ban let ya ka ban ya pule nyai hak kam kita ter ka jujia hari teng ki parlok ki jaro ki nong persuk sentioro kedang teng anong ya wi ki sisngau yu itu ibiang teng kini ki paralok hakini ki benta baro bar pinda pet ba hak jingem jongi teng kini ki paralok ki baya download habarok ke benta la ka dia ka ba sniu la ni ka dia ka babha teng ki don lang ki paralok bar la da sniu syak kenok ki paralok de namar jong ki paralok ungop kumni ne kalong kumto de namar ki tu ki paralok pi kita ki ki benta ba ka jukran ba bat ngawon ra yang ni ka pang batong sapang paralok namang ngidon kam bat la da ngio ki paralok babha ki tei bat ki don bat ngi barobor hari don bat ki paralok ba ka bible ka batai kumni na ka wei koren la nong ba khatsan de khot ba lai pulai tu wat sya ban syukur no ya pi kejing selok basniu kapan puut plaken ya ki akor baba kabamot ayo lada pi don pat ki paralok nganong ya pi ne kejing selok bat ki basniu lada pi don kejing selok baru badi pi kelalong nong di pi don kejing selok baru badi drugs pi ru pi kum di lang namar kita kidei pi yo kita ki paralok bajutuk pisana yeng teng ngi kelalong kum jo kejuk kei kecing selok jong ngi hap man sutu haban je ki parlok ngi hap man sutu ya kadai ka benta yo kadai kecing selok ka ba beryalam yang ngi om syaka akor babha hanre kapan puut pelak wat ya kata ka akor ka babha ka bang ladon lupa ngi hap ya kaban ya sutu ya kadai ka benta namar beling ngawon ra ya kene sepang parlok nama kaktiin ke jong bleng ke ongkum ni nak stage ki nong koren nong ka bakatsan nama kani ke diga kentien ka ba ujisu Ukraine yangi but Ukraine nganong epi ya wei pi wei ki ba ngau ya u ongkum ni nak gospel yones kal nong ka bakatsan kani ka long ka hukum jonga ba pinya i paralok hi pinya i you paralok hi ne pinya i wei kum paralok come on ketian kasih ngeseran pi kawan sya kentian para ta kawan kentian iu sya para hadin kata pi wan long jinglong gawe kabamot pi ya iwe pi para lok hi nang ta kawan ra ro ko om ni kumba ngala ya pi om danu badon ke jingit ke kam kraw ya kene bo we u it no ya la ke jingem na ke bentak ki lok jong u Ukraine siapa ang kata ke jingit baru orang umdan berkaham kraw bani kata ke jingit gen bau tau we u it no la ke jong ke jingem na ke benta u paralok hadin jong ani ke dekhot ke bakat sa wong kum ni ma pi long kilok jonga ngastunat hakaktien pareng ka ong ha pok KJV mo ye are my friend ne you are my friend u jisu ong u khot parlok ya no wang you are my friend wang ba ngabat ma pi ngi day ki paralok ki jongu u khot yang nga bat ya pi bangi day ki paralok ki jongu wang you are my friend Uklamong, you are my child. Uklamong, may day kun jong ang ni. Uklamong, you are my servant. May day usyakri jong ha. Uklamong ikata. Uklamong, you are my ngalaban of you are my disciple. Uklamong, may day usamran jong aro. Henry, nega kentien. You are my friend. Hagaktin nong way. Ne hagaktin kasi ngalaban ong yefi. Wang pi day ki paralok jonga. Haba yalang parlok barobor ni sepet ya ka kerdan den em dai om dai tang mangilong like minded ni ka juk jing mon tang ngipet kita tang laju hikai ringi what do yalang la fiwan nak long yeng mo what do yalang lagi kham duna kayo kor ko what yalang mat kitu ki baruspa dem sei yo to ka jing kai yong da jet ya kitu ki parlok what le yang ka cuma tapi yang piti meski piti kena bayang asrul ong lupa ni what do yalang parlok mat kitu ki seneng bah Harus super kat ane utrai Jisu ukot yang ini bangin day ki paralok ki jongu kan nungut pikwa banlang paralok bat modi ji ngangai ada modi wang pidai paralok jonga ngangai yo kelon naga kelon pi denem
Dong pidei paralok. Oh. Namar, si sin baong dei paralok ka kerdan kalaja. Ka spa kalaja. Ka buram kalaja. Namar kawalong kaway ka mensim. Padu Jesu ang pidei paralok jonga. Kani ka jing hikai ka bakraw nganong ya pi manga bar ma pi ngihap sutu ngamtep pidon best friend nem ha ka jing yem jong pi ngamtep pidon parlok nem hoi ha ka ngaken ma ngofi nga ngamde e bala teman kan ngofi ha ka por jingi dang duna ba shai le to friendship day menta ta shai don be since nam dem happy friendship day but nang ta shai ya pente dem ngaken ma don to parlok Hindu jong ha don ka kan friendship day pente oi Namar boleh, kiong cai teraki ngam ngai tenat ketika mun ong gede perawat ka. Tre ya kata. But namar si ete dem kan ngol vila jio gitu ban gitu kan non. Masa yo kata si happy friendship day sele ya bam lang denem. Ya, but hang tahu bakam lalot ong me bam duna. Ada hapdeng ki parlok fikir mau dali ya bam ru ya sop lang. Dem? Dem nona. Tingkat pin penbam hari barabor ke David kejingnya terilang dia kejingnya snok tilang kata ke dia ke mereka pertai ke sutu badan kami ke friendship dia berkat utrai lula ada keren lupa raja senam mensyua yang apa dia fi you are my friend amen berkat ada Yesus lah tahu ke dau pindah polis di sini Hebrew kata keren kau ke barok kilong day orang baling do. Day sabaton masisha. Kam krau ban no ya to lupa. Kam krau ban yo Moses. Sti sinong Hebrew ka batay sa pangjong. Ma day kay baro. Ma day tauktin. Ma ang pi day ki parlok jong. Piti Ukraine no ni. Ukraine ya kita kisunran. Kisunran di mano? Dan kinong tong dok ka. Kidan kibading nongkrong. Kidan kibawan kibawan lala ke jong ki kam ha katu jaka lala ke jong ki don but ya ki baro wang pi bidai perlok jong ha pite putra yang apa dia piru per ngi wan nang no ngi tre ye yu ngi nang start kum no ngi wan nang kalong yen kum no nak jaj benri we yu han try wang pi dai perlok jong ha amen wang ngom no pi dai perlok jong ha tungin ong lang bat nga dai perlok badu Jesu dan api sutu papi bidai parlok badu Jesu. Aku apa no pi katakan pen kelai ke jengim jong apa jong pi. Namar hang ni ke ong ba. Jesu ong pi bidai parlok jong. Handrei uwan ra ya kan ni. Uwan ra pat ya kan ni. Kada khot bakat saw. Ma pi long ki lok jong lada pi le kat ki banga hukum mangaya pi. Kenapa baik kan ni kowe? Hapadeng paralok ngidon baik ni ke jeng bu. Banum set kelai wei. Dan namdai. Cuma ti perlok iba set kelai Fitip ngim just tenat banyalang perlok. Kadang namdai na. Fitip itu perlok Teng ke Bible ke batai kuno. Fitip ke bakdia ke jenglong perlok pengine pe probab kan riu arpu pra ke ongkum no. Ngan sa pai biang ha gospel Yohanes. So ba pin bu e ke dak. Ngine pai biang mentah ke probab ki buon perlok ki dekot hang ora tangkat tu kat ni ha ke ke sengi ken. Ngine pe kan riu arpu pra. Kaya ke basik kidia no ya kata kejingnya dari perlok om ni. Ubriu ba mutlak upan periang keleng ya kejingnya le. But unong keren siar upan ya klat ya kilok ki bajan unong keren yu siar. Mana ni unong keren siar. Mana badai unia finakan mau hagaktian pareng kejing keren hang ni a whisperer lane gossip. Dong gossip las tu ni ngan rak kawi kentir tu lorni. Teng apa yang perlok ngisi serai ro cuma tai ti perlok fitip what itu ya no ru si ong nemo kata berapa perlok lah pun what itu ya no ru fitip itu perlok pe langsung pok bani tu no ya no ru ngam juang ki brio ada kuai itu ya tu ada kuai itu nama ngatip jenglong brio kuai hamar sin ong what itu ini no pi langsung pok kuai itu no kadai ni dai langsung tu what itu kana gitu ha Namar kasu tengah po mendai bateri penihar ye riku itu kanana bar kata barabor ka pedekut. Lada pide syakri jong belai ada don bawan kerennya PM ka bahaba si dua bukti ya kliem.
Namar balai. Wat kelon hak jinglong samlapat. Wei akan dengan jaka. Bar persyang nai bukti hiru ya kesamla. Ne kesamla nai bukti namar kapar karen. Nak jing bukti ya kum nak kasnyu kum tu. Tadai namar kata. Letang kau ong fi waju bukti kelumaro. Hari ka kwa arban ong fi ngin hab ban sutu. Usen rang mla man bukti ya kan thai wud. Lam dar berdai bala sutu ba uladai usyakri jong belai ba bukti haba pau bukti rong anong ya pi hagi kamera ba ulong marwe de mata finda wan wat hani potanet finda yu ti kamera ba duai ru kadon ka yet nakmat kanong gay ka ba syai na mar habdon ka nam ba ba hakmat ublai ba hakmat ubreu amen de kata barabol finda wan ne siong tinya duai senrang para senrang kentai para namar kata ka dei kay bang ihapan pani nganong yepi namar ngim dei western world nganong yepi ngim sa sya poreng nganong yepi dei namata sya poreng la da hap rum julei ngi seni ta kalei ta kata ka dei kay ngakwa ban hikai yepi kindiat pa pi haburom naka ri ka ba pi 1 pi haburom ka culture ka jong pi nei ba pi dei ngi dei ki kasi ngim dei ki swing swang wat la da ngi bam shao ngim kala china dem tengah kuah banai musim ya pi. Dei namar tahang ni kong bakita kan pai biang sakaktian. Kedai namar kata hak ni ke jaka kong. Ki perlok ki jat no. Kedai tang lada don pat. Ki bayar tu kana ni ki gosip no. Lani ki wanra no. Dah kawai pat ke kana. Banya kata ke kana banya tei. Pitip hai ka hima ka jong belai rong anong ya pi. Di don kap bandon ni ke jingnya selok nak kaktian. Dei ke jingnya selok nak ni ke pertai. Amen. Ngi hab ban sutu ya kata. Awi aingo ngi yo ya ke jinglai loit na ukris. Handu Paul wong rewat pendon kam ya kan ke jinglai loit na ka benta ka do. Udah maham yang ngi Paul. Ke jingai ai ka ai yang ngi ke jinglai loit harigam la ban pendon kam sobha ya kata na ka benta ka do. Fio ay kata kabamot barabor ka di ka bandon ya kata ka ere ka ai ka panya per yang ngi bat ka perthai. Amen. Marka Bible ka batai hak ni ka jaka nganong ye hiba kong ke kita ka jingla kalong kum jur mangi ba utrai pidem habangi utrai wang da pindai ki perlok jonga bangi pai meng sa gospel Yohanes khatsan de khot ba khatsang pindai ki perlok jong la pikong oi ko hukum jonga ka bamon ngi kong oi utrai bangi ne metu ya ka bamdei nginum monra ya ka nono ka bamdei ke ka bo ong utrai ya ka tangi kran kata ka de don kame namar kabangan ong ya pi ngi la ngim su thu ya kata ka kriano ya ka jingya long parlok jongi badu trai badon wa bishni kuma tek wa pidon ki parlok cek doni ba bishni na pi le bi tu bangang ban hala biang pi le kum sedon bai kum kita ngai pi jue kendo kum kita usai tanam usun tam yangi namar bu jesu ukot yangi paralok wat ya ki angel baju kot paralok ublai hari yang apa dia piu kuat dia? Paralog mud. Kedon kata ke fellowship, kedon kata ke jingnya selok. Kedon kata ke jingnya selok. Pitep, pinut beban phone you paralog kedon no bajero. Pimdan kaman pet ya ke baje. Pinut man pendik ya kanu ke pon. But piti kena ba unum tot ya pi. Dia kata, namaru Jesu dia paralog jangi ngidwai man ke por. Amen. Ban utrai uyok slow yang ni dom yang ni namar ukot yang ni bangi deki paralok ban ngibat ya kataka ka ba uhui kai yang ni ban nang ta ka khot ba khat san wong ni ngam khot chu ki shakri ya pi na ba shakri tip ke ka ba la le ukra jong ngala khot ki lok ya pi namar ki baro ki ba ngala yo sgau no kpa jonga ngala pentep api try wang ngam kot jo ya piki shakri harangan kot no ya piki paralok but kay ko bu pa ukran ngan wan ban ya tu ya pi wangan ya tu ya pi ngapan pau sai kedar kay ka plan ka jong play na ka banta jong pi try wang ngamodor ya kan ni Rau Jesu kot yang paralok ngaban bu ini ka jingkli haktin nong way do I deserve hato nga day hok ban yo balong parlok ban utrai nakwa mapiru kibadang epait kibadon hang ni tekeli kan ni singkeli la de hato ngadan hok ma bangan long parlok jong utrai yet yala de kata de ke sing mayan nganong ya pi jong ka gospel ka kubor ka baba
Ngidei ki bala sakma, ngidei ki bala jot. Ngim dan hok ban long paralok ban utrai. Hare utrai ukot yang i bangin dei ki paralok jongo. Badu angan amburi ngan pen pau teng Yesus ko pelabo bleu penon kam yang apa dia pi. Habang ngi bukti ya kibreu ki yojing pen kia. Ngidei ki kti ki bapap sabai. Laju jerong kti ya no laju show ini no laju tu ini no laju bat sikret laju bam ko ini ne laju shem ki no ka basneo. Hare habang ngi wan ban utrai ban long paralok upenon kam yang ka kti jongi. Hatu ni deserve ya kata. Kam dai mangi ba deserve hare utrai pelong deserve. Om tang katangan ai fi ko nuksa. Bahang ni kedekot ke bakatsan ba pila ban sung tu syai bat katang haban shem na ka testament berim na marga Bible ka on na teach ke room katsan sawang testament berim la tok nang bakan long ka jing hikai. Ini pej hangani ka por. Sapang ka jing dei paralok chong arngot. Usyakri ureu pai ba bat ukon jong siem. Kata ka dei kajing per bak labak. Usyakri ureu pai ba unong tem gitar unya dei paralok badu kon jong siem. Wow. Kabasngo pla ya kata. Manong kumno. Kipila pi pej ban nga ka testament ka berim. Na ka way Samuel lanong ka ba kat perang ani kren Japang u David badu Jonathan. But kecing day parok David day mano nong ablang berat. Ukon jang Jesse, ukon kado jang Jesse, ablang berat wat ukpa kot ya syakata kecing kawai bu Samuel ukot. Utaw day David. Jonathan day mano, Jonathan uday ukon jang Saul usim menengkong jang Israel. Kon jang usim. Kanega keren nganong ifi. Tentang ka parsi hot usol umlong kamu blay mereka keren ka parsi nganong ya bi kalong ublay baru Jesus Christ ublay ukpa ukonjong Jesus Christ par David tahu yang apa dia pi. Wow. Hak ni ka jaga ka Bible kong kai ka jiang ni ya pi puli dekat ka baneng kong ter pinda pej yang ni ka ong kum ni anda kum tahu la why no ban kren hau Saul u Jonathan bat u David kilai it tap man sim bat u Jonathan ula it ya u kum yala ka jong ka man sim his own soul tap man sim soul la pitep ka chingmo jong soul barabor ka ang mind chingmo ching prakat na maru breu la tawa lai banta spirit soul and body. Soul barabor day mind haba si parlok pilong keju kecing mot para parlok hi to bai teng-tengan su ai nuksa tak sule kum tu la su to u parlok ubut ong ayu vila itu dai si parlok wat ye mai dale kum ne mi to mai belai pang rendang ne pinong kum ta dai si parlok tak sule kum to la itu bila dan lupa kita ni mesyuara nong ye bim dan fun kana da poe jani yang ada tit tu pus tu ling la dai nga kita tang ta dari perlok. Kajon baik kedak kesen baik itu. Namar balai lalong kawai ke cingmut. Kedenam. Buat perlok berobor pilih cingmut. Kawai ke cingmut apa pilih edai. Kata dia ke cingli. Hatong idoi kawai ke cingmut baru terai. Bagi ngisu tu ya terai. Dah ke cingmut ke jongi. Kadang tak terang you try, kita mensim terang, kecingmut jongi kalong kumno, nastenat angni, bu Jonathan, kadang kita ketin jong belakang, Jonathan, batu David, hoi, unong to ajarong pejbak ke heading utom ne, kejinga te jutang David batu Jonathan, hari jiksa dewan to ya kata, kejinga te jutang Jonathan, batu David. Nama David pada siem ne, kam crowd Jonathan ukon siem deh, ukon jong siem, ubah biang lot. Hari wait jauh David komba wait jala kecong kemen sim kabamot kilong like minded kejuk kecingmot kata nama ong soul kali kecingmot kata kecingin badan kata basuto kidak ke ulang mai kejuk bai udan baru Jonathan ya te ya kata baru David wang ai je me David kidai kata mentah kidon bai Jonathan and David setuju katapan ngam keren hang ni de jing ci paralok de jing ci lok namar mentah babon sunrang para sunrang ya iet kumai ci samla tapi
Ya silong ngam keren ya kata. Namar ka hang ne kam dai ya kane benta ba keren. Kidan ba onra ba ki onra ba kla ya kane. Pio em Jonathan baru David. Ken mau u David dai. Nganong ya pi. Neu Jonathan dai balong sinrang long kan thai. Hanre u David ulong sinrang. U Jonathan long sinrang. Hanre ka jing ya jongki si perong nganong ya pi. Larang apai, tangar pos nam mensua. Ni perlok ni dia yat nganong ipi. Ni den ken mau nganong ipi ngapa. Ni dia yat tang don we perlok jong ngau basu tre nebi nganong ipi. Udah wan situation ipi. Udah ya jong udah kudup ya aku ba. La banong ku kudup samla mentata. Tu por kudup ya yat persian. Dan ba keno mono ba tharai sneu. Dari mentapi yat perasan rang bat ketiga nebi. Ai. Ngawi ngi mah ke jing ngong ipi kapop kalaman roi sisa. Denem dai. Hato perasan rang ini ini kedup ini yat kum ni. Dai tang ubreu baladi yang bah. Kebar ki ong kini siam dai namar klebu aj. Lada pi pangat pi yat pesejar pi tan kiti perasan rang. Kum kini sudah mentan ni jik taj so jeli ben yat chuno ki ong. Namar belai ka pertai galas niu. Dai nam. Ka pertai ka bangingi lada yat ka keme baru kon ruda. Ya kami baru koro, cuma kami kadang isamla ya baru koro tadi kena si samla tu. Lama kecing mu cungi ke start hado kata ya cipara ro, kumta sa kena. Pi persong skuti kan video tak perlu beli persong skuti lah kejong para ka uang ya. Ni jik seniu pertanyaan boleh. Kia pendam mana yang ni melayu samla tamai na. Para lah jong. Kamdai kumta manda. Kata kadi. Ngila don lupa kerap main. Kap jing perkat kap sneu. Denam. Tang si ikan thai beriam kum tu. Oh lah batai karakter jong kata te. So wala jong pat bakut. Bakut manga. Idon iwe kong mga ti itu. Hoi ngam sunut ban ong hasun tur jong i. Ila yo yu try hendak jing mut dan kerap ti. Ila jong la don lok sawut bedi syong mentah bat basan. Habar dalai cecing joki kintai pong jeans padi yong kintai bamlong. Kumno pad dia kata. Tambah pong jeans. Syuong bam syakran lang dah. Ngi haban susu kanong ngewi. Ada nama kata tungin pentemai ya ke jing mo jing ino minai perkat kum kibrio. Ngim dan por ban perkat ikiwe ngin por tanggawe ban perkat sepang utrai. Bar ke jing it ke jong uyanga. Amen. Dia kata ang senat syuong bah mind your own business. Nai bisyari kiwe. Amen. Hang ni, namar kidan borai kita kot bakla di ketangah haban keren. Fiam Jonathan baru David. Kam keren siapa kata namar ublay kulam tahu Adam badu Adam. Ublay kulam tahu ya kata Gabriel bat Gabriel. Ublay tahu Adam bat Gabriel. Dahil namar kata wanum ai bastu bakla. Mga siyong baro way nangi balaka siya ni kapartay. Kam kabakla yang ni. Laka yang ni haka jingtip ke jong try. Mangiyo ya kani kamet kani tang kayeng baru try wa ay ngi kani kayeng bangin sa tang sipor. Nyopo lani propose nem batam nakata di kajing ayay. Amen. Tabelay ngin ya le nam ta ni kamet. Day na mga tang siyong ni kani kaway kabenta. Haka testament berim ngilit sa temple ya kaban ay ya ka jing kanya jongki berat. Henry haka testament tamai ngilej siya ka jeseng ban kinyano ya ka ni ka jing samkwa jong ka do ka jongi. Amen. Day na mga tao Paul huwag to ay tino yala ka jong ka mat kum ka jing kinya ka bayim. Kama papilej jeseng am PIT day na mga kata nastunat mene balaong ngwan lej jeseng ban niya bike. Ka jeseng kam day jaka niya bike. Ndai jeseng ke cakap nyak baik nganong ibi. Ben nyak baik kelek cha surok kelek cha lenti sengken cha lom cha wat nyak baik cha jeseng. Wala pi kwa nyak baik nyak cha surok. Pi nyak cha jeseng la syakem. Dia kata piwan cha jeseng ban iu. Ban ring merau no yang ni kedok piwan ra ke jing kunia. Hang ni David pe Jonathan ki long hadu kata. Ke jing it ke jongki. Jonathan ukon usi. Ujisu ukon jong blai. David tahu yang apa dia pinong ap lang berat. Pecat papra. Banilai lihat tamam dan ia hiruem. Hapsili tamau. Nawa. David utip ban tamau. Ya don napi bitrai parmau. David ruang atip kata kakam. David ubam long ia. Ubah semalang berat.
Bawan naga ngalaba nong ya fi naga barit ba dan iya iru mau batau be yang apa dia pi Jonathan tahu yu Chris berkajingnya nganong ya pi ki berfitep kan mau Jesu ukwa yang apa dia pi ru kejo nang tagak chen jong try kong ngan si yat stet hakani ka pot ngai ka lenong ka ba kat kendai hai ka lenong ka ba kat kendai usdang ban ya keren ba ukpa ba nong belai ko pa pi kwa ban penjot yu David Jonathan upersyang ban penyesuk kanong ya pi ya David bad ukpa jong usol kita kide ki perlok om ki ba penyesrut hanre ki perlok ki ba penyesuk ai ngabat ma pi habang iyo ki perlok jong ki jot bat ki pra nginom sap jar hanangin dua ya saj baki ni suk no bat unong penem gen amen kata ni ka thong jong abat jong pi kam day bangini nganam ya cubu te perlok babuat apa pita sura syukurlah hoi dan kam siapa bin sutiet bandap ka ketiet undala dap let selok ya pen yang ya na kata ka jakaken ndai basen kala na mario pi pai biang handa fila su to pila kam yo ka ketiet pila kam dap let dwai hare om dai pa pila ya light perlok de shong hayeng dwai nam ta jong ngatep ma pi dan ki perlok ki jong pi Handai ngakwa banong ya pi. Ngi don kam banlong tiki nong penyesuk kan mau. Ngi kam wan sang nega pertai banlong ki nong penyesrut. Ngi wan sang nega pertai banlong ki nong penyesuk kan. Ngi dei ki nong penyesuk kan. Kaktin ke jong troy kong. Ya kata. Cisen ladan tau pastor wan yalap ubadai upareng. Hak ta ka shnong. Bar habo wan. Hata ke snong bukan naga pareng hada kata ke snong dan mono-mono banang pareng udan tang we kuna ubalalit hadu kelas 1 ubas utuk malu mala pareng talong mesa pan kala kuli uta posto mono bala wong don we kuna ula pas yu kelas 1 wong ta 1 larang ta biang mo harum tip ONE 1 ne WAN 1 rum tip la pas pada yu kelas 1 but khot yu ban kala ma uru namar pareng pong sut pong lang naka sut yang lang tau pareng wang I have come here to preach the gospel wang kum ta ma ude wang te ukuran ke long bersuki tal ru wang une wang wan hakane ka snong ya kaban penyesrut nang ta wang ngai itnat habang pek kini ki long keme ba shong akmar ta pareng wang ma wang ngai itnat kini ki long keme ukuran nak tin pareng Bau upat wang ngai isi ya kan teman masyong ni kemat. Bad baru klestang menyepet klestang melau juti lau itu apa wang. Wang something is wrong here wang. Ban mau wang. Ukene kai ke bau keren mau kalong bad dailot. Fitep udang kerentang san minit ke juti kelas dapat kawang gitu. Namar balai vitep kay kabau pen kala bakalalot. Namar balai umpat nang pareng. Masih ong kitu ki parlok ki ba mansua pi patep yu try. Udi try yu ai ka jingem jong pi. Wanam ong ken tat no yaki hendes dang ban duai ken. Namar soitan ukom yaki. Kumbau try upalat ya pi un palat yaki ro. Nama ladon berduai nam ta jong pi, ladon berduai nam ta jong ngiyo ikene ke jing penem. Piap duai do nam ta jong ki. Wat umlek pentur wud hande duai sha wud. Amen. Bat utrai ba unyo nganong ya pi. Ya ke jing em jong ne jong ka ken. Ba ka Bible ka batai hang ne. Hagal nong ka ba arpo. Hagal nong ka ba ket kendai u Jonathan u persyang ban penyesuk. Hagal nong ka ba arpo nganong ya pi. Hang ne nganong ya pi. Kawan biang ke jutang ke ba layate nganong ye pi. Layate nganong ye pi. Sachi sen nganong ye pi. Hapadeng u Jonathan baru David. Kaong kumningan puli hakani ka po nganong puli lut. Dekat balai tu David ulas mai debat ula ong. Ukpa jong me utip ha bangala shem ka basngom ha hakmat jong me baduong. Wat ai ba u Jonathan unyo tip yakane. Yo pensongsi u da shisha kad ba im utrai kad ba im kaman sim jong meru dan tang kum shisien jam hapadeng jonga bat ka jingyap ukran hang ne bat ka Bible ka batai la pi puli shishu anong pi akmat hang ne hakani ka sngi ka wan kata ka jutang anong yapi hapadeng jong ki dekat ba khandai ba shipo ka ong kum ne teu Jonathan ula ong wat ai ba kan long kum ta yam he dalai lei
Namar lada ngatip bau kupahan jonga ula tau ya ka basniu ya me balengan ya tho ya me teu David ula ong hau Jonathan we uban ya tho hanga lada ukpa jong me un pai ktien ya me da ka ba hang ni kelas dang banye kren nganong ya pi hang ta nganong ya pi dekot ka kan riu ngine puli pat ang tu ka ong ni bat kum tau Jonathan ula panlong ke jutang bat ke yeng David da ka bong to utrai undawa yakni nagakti kinong show no David but Jonathan ula pan smai pat yu David ru namar ka jing e jong u ya u but ula e ya u kumju kumba ula e yala ka jong gaman sim haga arsin nong ka kat prai te jutang Jonathan haga nong ka arpo wan te jutang beang but haga ni ka te jutang u David ong u pa me umut sniu be yanga Jonathan wang am te bi e japang jong kata u David ong kum no men te are ka ni ka jing e kren nong ye pi Jonathan te bi e long lui Jonathan udah yate om tang baru David embat kalong yeng ke jong David udah yate ya ke jutang tin kasih ke ong semai hendak gamdai tin semai kadai ke tin covenant nak tin pareng ke ong baik ba yate ya kata ke covenant nganong ya fi nei kata ke jutang habala yate ya kata ke jutang bar kile ya wonra dak ni ke wei ban suthu kadai lambau tau khnam bar un pha itu kenal ke ke buk pa umon bar ku ong mangan man kata ke jing khawai jo kata ke tau benai thmai wong anu man kum tak terulai kile ya keren bat kia te jutang bat hang ni u Jonathan ula lap bat ka day shisha ya ka ba u David ula ong day namar kata ka dekot ka basau poar ka juhi ka lenong ong ne bat u Jonathan ula ong u David tu khelaj hai ka basuk namar ngila ya smai baro arngut hai ka kerteng utrai da ka ba ong utrai ulong hapdeng jonga bat jongme bat hapdeng usambai jonga bat usambai jongme junom ute ula yeng bat ula late no bat u Jonathan ula late sesnong kani kade kalnong ka ba arpo ka kren pang ka jutang biang sa chisien but kumno nganong ya pi ba u Jonathan nganong ya pi namar ba u eat plat of perlok yo i ba paus niftip ha ka jing eat perlok ha ngakwa banong ya pi pimla ban weng pat ya ka jing shisha la pi yo i ka jing snio pi haban kren pimla ban tolerate ya ka ba snio ba u Jonathan hang ne yo i ba pau long snio wan ya tho ya la jong perlok wang kane kade ka ba snio haring ya te jutang ngabat ka yeng jome wang ngam tip ke ibu pa jong au ong haring nga te jutang bat me hadin balayate ya kani ka jutang katin ka jong trai ka batay susu nganong ye pi hadin jong kani benamar kani ka jutang nganong ye pi wat u David nganong ye pi umnut nganong ye pi banle sniu yo Saul hari ka nong ka ba arpulai la pi puli nganong ye pi bakumno u Jonathan ulawan ban ai men sim Jonathan ulawan kendo yo David bat kumno ula ai men sim ya u David haka dekot ka kat saw hadu ka kat praken lada pi puli hang to nganong ye pi pinde yo i u David udang pet no Saul hanu Jonathan u ai men sim ya u David ken kalong tek kum joro ngi tek tek ngi ri no ngi ngo jai no ngi so do men sim dei tangu Jesus buana men sim wang ngam pen rem ye pi ketuk brio balak kem ya kah kapor bakadang klem cisu angarong am penrem ya pa penrem hari uai mensim utip bah bangi ngiri kapamot ayo utip ya ke struggle jongi utip ya kata kajing ya syam jongi ya don na pleng jong pi pidang ya sat ha kan kapor cisu wan ha kajing em jong pi paru uai mensim wang pin job utrai yang udah pek yang apa dia pitu pek kumno kum kinong job jupek kum kinong rem namo dei mau te bala tau wang ade mangate bala ya te lok bat pingat te babi ai babi bila banle ngano fia badon perlok am ba ai mesti em wow pinot bet banle ki ki ro ngayo i men hagani ngano fi don kanius ngasusi bani i kata apa nama ka jing ai men sim ka jing yap kadon kani ka bajia hapo UP ngano fi ki perlok ki ai men sim to way bu un jom kumbana ru puput ai tin jarong syakate ka waba kadang slave ha kata ka wa ban jom baru tada mar bal ai men sim u jom u yap wanam ai ngilong nong ai men sim ya ka ban pen yap ya ki we ngilong ki nong ai men sim ki ban kle ya ki brio wat na ka jing yap ngaken mau mun siapa ngadang kelas nganong ye pi but kadon nama ngala kla ka bamut kidon nak taka ying ki jong ki da mau yuta ngaju selok na ying jong ki dambay nga kim da sutunat mga ayu ka tin ka jong ble but udah late ban kli na maru kupa udah nong sharai udah bentah apa ka balang udah kli kupa amla jo domba ka jia ba kata pengakan mau nang syong ka sekenia ba upang utiapang apa betani bar along serius ba bar kia pentip yang ana yeng kumno kia pentip yang bar apa kia pentip ngano fi ngalet
Utia bay kren ni bam ye bangangalek. Mga ketayu mas terung hata kamera. Fiti ngakan ma mga i terdur ke jong kepau. Dapat bahari yang teng kidan teng no fi lang perlok. Bagi kami je kepa je kita perlok je fi kim sotenat ye fi. Sotenat bahari tu kepau pet yang Habang ngarong ngakta ya kakti jong ta perlok. Habang ngakta uplet ke kemat ui urke. Hadin bu urke ngakren yo. Ngadwai yo. Ngong ngabam jing bam. Uang ngan pentian mangan. Mang kaya yo. Piti usang ubam. Hadin bu ubam lastang man keren. Bang ngasutuk ka deru ka bor naman ngadwai chwa ngasutuk ka bor jong play ka ya chwa. Haswa bangan mi nang ta. Ngat dwai biang hadin bangala dwai ngami bu tok pa wan hier ban bu yang sabar baruang. Ko kon map yang ngai me ngadom ha mitem. Ngadom ha me mi kai baklah lam ta kasi ngayo ite. Bu kon jong urke tang namar jome ubam jing bam. Haru klam bam. Ubam namar me terwanga bam re. Kiri nga. Fitip tentang kalong kum ta bagi perlok bi kendo. Par fitip hadin kata kawan rai kata kajing ban dei khasiru. Gini ke Kristen ram dei khasi. Par udah i cicau to kupa. Judam syo. Kata dei ka bor jong ki perlok. Ta dei ka bor jong ki perlok nganong ipi. Nyamar basutu ta. Kalong fi ngalamat dala dia ngai kan mau kita ki por bang lek kelas. Bu ta perlok. Wah aduh mentang adon kecik dei ka basutu mat bah apa kata kalong ien. Namar balai. Kong fi utrai ukaman ra ingi ke gospel banya paj, hade ke gospel banya tei. Bat apa dengki paralok bangin ya tei. Dia kata ke Bible kong tu ya paralok hi. Bat ke Bible hang ni ke batai, bau Jonathan uwan ya ke bantai ya ke jinglong jong David banong ada David. Mengatip me pet, rengai mensi me hadin jong kata. Nganong ya fi, bu David udio kata ke mensi, hakal nong ke ba arpu saw na pipet, u David nganong ya fi, pelajim ya usolar si namar balai. Wang dia syakri jong belai. Wang ada belai wik sedai yang au ni lek sim. Asin upelak bar kamtam namar belai. Usutu bodai kupa jong uparlok. Balok si mensim. Nganong fi. Apa pidon ni ke jing it nganong fi. Pita ngasusi ba tentang ki perlok. Kilek perlok peritenat pat ya kepara. Hakajuk mentam. Por jongi mensia pidlek kemtu telah satit. Long perlok tak bomor kita ki para bro di para la jong mentate. Ngalik kai si yang uparlok belanu tu perok la kalakunum. Kalau ngum dah hari ki po musua kam dalong ngum ni. Dia kata mentah si yang buat juan lam perlok lima yang bobor separa kan tai si yang. Nama mla mentip ki kemat jong no balong ngum no. Hari por musua kam long ngum ni. Kalau ngok mentah si ketuka akor kala jalun ngam tip. Hari musua dari perlok tengamut ketuka yang kemeng ikut mei lang ngum ju hi. Ngimpat kot anti, ngim kot uncle, namar ngi kot by May, namar ngi so by day May le jong. Da cha snack tentang cha bom lang ro. Namar bre kiru kile lang kum johi, kum koni. Harai menta kam long syuk kum ta. Kam dei ka juk ka kala, ka dei ka jingmut ka kala. Ngamong ka juk, ka dei ka jingmut ka kala, ba ka jingmut ka balalong ka ba pot plak. Ne ba ong tin parang la karap ka ni ka main ka jongi. Ba ngim su to shu ka ro. But ka tin jong try ni ka ong. Saul. Pada mania parsi nakti David upalajem. Pau David uit kata-kata nganong ye pi. Papida puleru nganong ye pi haka arsamel nong gaban nengkong nganong ye pi. Papinda yoi hang to pau David udah susi. Kombo yap ukpala jong. Kombo yap uparala jong. Uhenmen la jong. Namar jing yap ke jong Saul pada Jonathan. Udah sausi, udah pai donot. Hado kata nama kata kadi cingih perlok. Hari pindah pulih sisu hak lenong ke bakandai le. Kejuhi arsam lenong ke bakandai. Nganong vi pindah yo i hang ni. Bau David udah lep ha yu kon jong Jonathan. Ya umepi bos set ken. Nganong ya pi udah kot. But udah penlong yu ubo unsong ban bamlang hakamit ke jong u. Namar boy ke cingih day perlok badu Jonathan. Kita belada ngam pingi day parlok badu try. Mau try kot ingi bangin day parlok jong. But haka singi bangi kalabamut nganong fingi wan haka taka friendship badu try. Habangi wan haka friendship badu try. Haka way koren nong ka ba ar kot ba kat riu ka ong kumni ngan puli kan ni kot. Namar ubatip ya ka jingmot utray bau ni kaya u. Han rengi don ka jingmot
ukriskan. Ngong pi si paralok kilong kawe ke jing mut. Lada pi bat mangang ngi ong idei ki paralok jong trai. Ai ngin don ke jing mut jong trai. Amen. Ke jing mut ke basngor. Ke jing mut ke bakot. Ke jing mut nganong pi ke bamdon kanu ke baput plak hakata. Ngim pendan kam yo try ban try pan passing ngak exam try le yang hari yong try me de parlok jonga betip kamba yang de kata habang isosi ngile ye keren baru try habang ikeman ngi keren baru try hakan no ka benta hakan jingim ke jongi ngi keren baru try namaru try uyate jutang bat ngi de kata habang ishim jing khoi tra ong kani ka snam kalong ke jutang ka patama uci suwan te jutang bat ngi da But habang ngi sim ya kata, kamu ngi accept ya kata kejutang jong try. Hari don bubun kisim cik khoi try kiset kelafat yu try. Tang mi ini habar ni ko diskret. Tang mi ini habar ni ko abam kuai. Kabang mut pila set kela ya kata kejutang. Lang ba pingop no haka AK kabam day. Pingop no habam day. Kecing day jongi baru try kecing day paralok. Day ta si ong pastor kumnun tuai. Ngabat paralok kumnu yong hikai. Ong hoi ngaburom. Bat perlok nya burom ru hari kadon ru kapor nganong yepi kapor kabang ya bangi daya keren nganong yepi ngim dan kanu bat ngida sutan bat ngim sutu ru kapor kalit kumno kan mau pida syong bat perlok pim sutu hiru kumno kapor kalit nyamar kadon kejing dai perlok ngam ong hang de jing dai si samla jing dai perlok ngedon baro fikir mau bai kani kamdan mamno bai kai ngin udang red Hakapor ngi nandap tang cisnam arsnam ngi keduk para kena ngi lekai kumno ngi kelalong perlok ngim sutu hiru. Kam dai kam na. Pidalek sunu pim dan kam bandalek da kanu ka bor ke jong pi banya dai perlok. Hade visu dai perlok bait. Nama kane kelal dan lupa. Pite sedon bakli beleu tau yang ni. Angau tau namar ukwa bandan perlok. Ukwa bandan ni yo. Perlok. Dia kata try keren yang ni. Pinyo semua bagi jing pelabu mensim try wong. Namar udah perlok ku keren. Pinum sutenat banyak tu perlok bersetelup. Sutenat betul perlok setelup. Pinum sutenat. Pisenat perlok bekeren. Baru try bekeren. Dia kata wong kene dia ketin jonga. Sengap ya kene. Baru try ukar ban sengap nengi. Utip ya ke jing telat, utip ya ke jing tuna. Pitip uparlok lara udah jaing kan onor lara udah uparlok pisong. Man hang ni ngasong bau tau wei wong. Ulah kelak ke bemut, udah drugs addict. Ulah kelak ke bemut. Uai ngak testimoni wong pastor. Ada yu kena bala pulih kum nam na. Hari namar ke jing belian bangan ngop hang ni ke drugs. Hadu ke pelong yang bangan tamtin jot. Kapelong yang bangan memsum na kita yo ngecaing aduh kata-kata som deu kasih haru dei perlok bertahu eu kasih perdong di kelas bertahu perlok mentau la dei usyakri jong blai baru wang ka kata yang anong kong do di lamba jong wang ba haba ya yang ta upet yang wang kata kasiling asyong naman ngam yo tin ngam yo ngasusyong ba kata borni yang ta haru tahu perlok jang ya wang dan bon ba bayat Kibaya pong sudah wong dapat keriam jong kibay tip top uya nang tau yo yang upet yang wong nga memday goven upet sa wong aday bar bauru la itu yo perlok jong hari umnot panong wong aday wong mai itu yang urki wong itu ring amnot panong wong balay gini balong umne Uya to mau balai, kita utau perok hana, udah rayu, udah kedup, uang sutu, kecing cing, kecongan udah perlu kedup. Uang nado kata kasing sedang bandon jing, tabar uang mesak cuno, udah wan wat ya udah yerap ya kado bo unda light na kata kedrok sro. Hong ya pi, apa yang perlu ngim jupet cing kumno, denam deh. Pim jupet, pidalek perlu dong kamar riam kumno. Pim jupet kamar denam. Lada upang betul lengkar udah perlu, ada pong sud udah perlu. Diam, bau day uparlok. Tentang orang fi wat ulok na kalok umlom tak semua sinya thok pi utu senrang wan betul lekot. Meta la peneran yang amtre thok syubat mia. La ome kuta ka kedai. Hari hapadang si parlok wat ara hak sinya thok pi wan betul lekor. Meta memelawan melap yang me. Ai dai bama ya si om ta. Denam dai. Namang adai senrang ngakren da konsep jong senrang kini kentai yong amla ban batai ke jing adai jong pi.
Namang amday kan thay tadi kata orang kami hero. Mo. Hari ngangai pi su thoแต่พี่นุ่มแลร้านกันน้องอย่าพี่Kalong kum churu try. Ukam le raj man yap nam ta jong abar jong pi. Namar ngidai ki perlok jong u yap halo jong ding pana. Lengkoi kador ka thok bo dan jan bo dan nama ka Bible kang. Kile ya bentai ya ka jan kup ke jong u ngano. Ya ka jan pong ke jong u. Bat kile kala ya ka jan kup ke jong u. Dan jan jo. Bat ka jing yap halo jong ding pana. Ka history ka batai. Jong ki Rome kang. Baka de ki jing yap lengkoi and slow death. Dia kata ki lengok kum no jisu layap. Dia kata ki haban kedia ai kata si ing kejat. Kadi kata ka jingyap. Dei bai su yap no. Andre dia slow dead. Kadi kata. Hari Yesu sha. Namar balai bukot parlok. Badu wan ro ban khot yang ina kata kejak kata tengi dang dana kejak bang ngim dei. Try wan. Badu khot yang ni. Oh namar pide perlok jangan. Fite belai utrai wat yang apa dia pi. Belai utrai wat dia wadam hak peradan. Haba utip ba wadam la lepok bro namar udai uparlok. Uparlok la deu buat, la deu minister, la deu officer, la deu pastor, uparlok te uparlok. Ngai kwa ba nong pi. Oh uparlok ba kan jadok tang uset kelang nong pi. Haba udan nak kerdan han deu trai jongi wat la dau la song haka ket haka tiga mon jong pa ulong ujui. Udang yang abad ya pi. Kelet yang abad ya pi. Kelet. Badu wong ai ngini long keju kejing mat. Ngakwa ban duai nam ta mong pi ki nong pej akan ko por ka bamenta. Ya pi pim dei perlok baru trai pi ong nga me dei perlok te bu trai kejing em jong are kan ni ka si trai khot ya pi. Utrai un ku ya pi utrai un pen em ya pi un pen kalai ya pi khot ya pi om per pi don hakano ka jaka. Utrai khot ya pi. Tu ngini duai lang nam ta kini nong pej akan ni ka por. Ngini duai akan ni ka por nam ta ka jong pi. Ba pin wan saka jing kala ka bamat. Pin so thu bu trai khot ya pi. Saka jing long perlok ngini duai. Try ben iwan hani ka por. Man duai ya kini ki ba pej akan ni ka por. Try yo ki don ki la jangai no ki sobam dan ba ichu ya kim dan man khot perlok. Hare me khot ya ki ya try. Saka ta jing long perlok. Ngada duai kur ku ya ki ai bor me ya ki pat slap me ya ki. Try kin su tho me ya ki hakano no ka condition ka bagi ki don. Hare me khot na bagi ni dei ki perlok ki jome. Ngada duai hakani ka por ka menta nam ta jong ki ya try me. Menda ai ka bor ya ki pen kalai ya ki thau thma yo ki ya la bagi jige le. Weng me try. Mal try me. Bakini oro ya ki jing mut ka jome ngada duai ngada kur ku ya ki hakani ka por ka menta. Hakar tengah jong Yesus. Amen. 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 Try and good cool you be.